Okay, korang. Okay. Itu Deepawali punya promosi cashback tu. Tak kisah awak ni apa bangsa, janji warga Malaysia, IC, Melayu ke, India ke, China ke, okay, semua loan lulus kita akan buat cashback 5% lah. Sampai Deepawali lah. So lebih kurang dah 1 bulan macam tu lagi lah. So kalau umpamanya kawan-kawan India, okay, mau renovate rumah ke, mau beli-beli bahan rumah ke, boleh PM kita ya. So kita cover banyak area Semenanjung Malaysia lah. So belah utara tu semua David cover. Kalau selatan tu David akan pas bagi HQ lah ha? So makan dulu healthy. Okay apa? So kalau kau percaya I memang boleh tekan sini, tekan plus saja. So isi itu saja. Ini orang. Pinjam 5,000 dapat 5250 extra 5%. Ha? Kalau pinjam 10k dapat 10,500. Okay? Bye. Makan dulu lah.